بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم شبان هجا سلام ورحمة وبركة خدرات وتبارك وحمد خدا رجال كدي سلكان رهبر تي في بوم مهفان مالا وسيدنا محمد حضرة وحضرة سيدنا بخيراتهم خير أخذ الوابع خدا جوارات أجمعين. ثم شبان هجا برسل خسرة تويتر ميلي تلفون وكارم برسن سيدا إشارة نابيرا برنامج ده برسفة وبزندي بده بريا امبرسي وبقرن براستي معلوم جحفتا شو وحياة إيرو ده علامة إسلامي در رجبه وانده مسألة قدسية هي مسألة كي جرينجج بوم تمام مسلمانا بل وقت قدس حقيقي قرنا تسندن طرف أمريكا وإسرائيل وباطية وشاغي مسلمان هنكي شيار دبن براستي قدس مسألة كي اعتقادج مسلمانا مسألة كي إيمانية لازم هر زمان در رجبه وانده به وجبو آزاد كرناوي جرا بخابتن في هفته ورا معلوم سر في قرارات كنت رئيس أمريكا ترامب في قرار إزاح كير وتمام الدنيا علامة إسلامي ناف خلقات الجلادة بقشتي تبكي هبون برتك هبون لبلد الناف الليدر هذا معلوم هناك ليدر عرب أخو فروشن دستك دان ترامب زلتي قبول كرن في هفته ورا روا لعدي إن شاء الله سعدية كوني فيدا القضاء ساسوني إن شاء الله متين بيلدار خصن جبو خاطر قدس يامه يعني قدس بتهواكي يامه نا نيفي نا وكيلنا ومعلومات عن دولة بنافي دولة إسرائيل دي دولتكي لازم مسلمان ناس لكن زيرة داغر كري يعني ويدرا إشغال كليه جبري قصيدة دفي ورئيس خالص سيدا برسن دس بكده يعني قالوا قدس مسلمانته شو معنى قدسية شيء وأهميتها ومسلمان شيء ولازم وظيفة مسلمان شيء في القرشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. معلوم قدس مسلكي إلهية مسلكي قرآنية. خدات قرآني كريم دا سورة أسرى دا 17 آية أول بعثا قدسي كبيغمبر ما عليه الصلاة والسلام الحديث الشريف دا بعثا قدسي كريه يعني أب قدس مسألة كي وصاي خدا بيزاد قرآن كريم دا يدبي وأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. حكمتك بيغمبر خدا دا مويج بيت الحرام يعني بالشوي بريا قدس الشريف جويت شا معراجي حكمتك تشمات شا قدسي هي جويت شا معراجي ما خدايج ما كريم كرمه يذكر بيا معراجي جو نما قدسي يعني القدسي الشريف طبيعي قبلة 124,000 پیغمبر بيا پیغمبر ما الويدري خد على أرواح بتون أنبياء طوبتكل بيشا بتون أنبياء درك على الميشكك پیغمبر آخر زمانه علامتك اف قبله قدسی شریف قبله تونی پیغمبر آنسون لسر پیغمبر مماه حتی مثلا زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی اسلام دا دی فتح کن تیستانیز دی سی خریستان تا یوجه به حرب تیستاند اما زمان صلاح الدین ایوبی دا رحمه خدا لیبه به حرب اوجی دی سی خریستان دستینه حتی صلاح الدین ایوبی وقتا قدسی دستینه خريستياني وده يتين استعادني يبرد بي والله أنا يتش رئيسي مجمع عادل تري وقت خريستيان دسي مسلمان أصلا 20,000 إنسان تين كشتن أما استعادين أيوبي قدسية دستين 20,000 إنسان بلكنا ينكشتن عدالة إسلامي يعني بويا إيرو يهودي و 6 سالة بين القدسي الشريف دا مسلمانات كجن صبيات كجن اختيارات كجن بيركات كجن إلاجر سروان برن نانو آب سروان برن دوراوان ديوارا مثلا زفارتنا وكنا هندري ديوارا في ظلمة كتكن وبنيرا قوياكو يهودي في تسيتكن ومثلا بري دسي خريستيان دا بيجي ولاية حضرتي عيسى يجي بغيرتي خريستيان يجي آلي يهوديات كن يجي اوجي كافرن الكفر ملة واحدة في مدبه يعني يهودي خدا تعالى القرآن كلمات بعضهم أولياء بعض هنكي جان دوسيام لكن كيفان مسلمان بغيرات اي بلان كيفان قرالي عربا وان مريكي عربا واتما ديني خوجي دنيا خوجي بيغمبر مدبه ان خراب امتا من او جبود دنيا خلقي ديني خبدن اذا هن كيفان قرالي عربا جبود دنيا و منفعتا يهودي و امريكا دين الدنيا تفدانه اذا اما سلكي خدا جي خبر دا بيغمبر ما جي خبر دا بني خدا عز وجل به وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب
لا تفسدن في الأرض مرتين بني خدا باللامة تأكيدي بنونة تأكيدي دائما حكم كده كتاب ده الصحوة كتاب لوح المحفوظ ده يا التوراة ده ما حكم كده تقدير كده يهودي الرياء دجارة زيادة أو إفساد يمكن خراب يمكن قتل وقتال يمكن ومثلا نجسية يمكن بيستيا يمكن ظلم يمكن وهو برجي بن عالي بن غالب بن سركب إيرور سركب إيرو مثلا سعيد حوا رحمه خدا لي بمثلا أساس في التفسير سر قرآن شكل بيت تاريخ الدنيا ده يهودية أو قصر الرياء أرضي غالب نبون يعني إذا خدا عز وجل من الدجارة زيادة غالب إفساد يمكن أما فإذا جاء وعد إله ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا خويت على دبي وقتك جارة أول ولا كوني إفساد يمكن دو قدسية ده دوي مملكة مقدسة أما هنكي عبادة خوي أولي بأس شديد خوي جوج وقوة شدتي أمي مصادي سلوى بكن أو إذا آراء خاني وديورا دا والتعقيب بكن حتى كوا بكج وكان وعدا مفعولا تشتكي كو أبيها ما بلكي ظنيني محققة بشيء وكان وعدا مفعولا جت هبي خلاد بي ثم جعلنا لكم مرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا دي سامي قوة بدن وتر بتقدير خدا أمي بدن يهودية كوني إذا غلبت المسلمين يمكن أمي بيكونون أن أكثر النفير نفير نفرج عسكري تيقولون وني أن أكثر الرياء أرضي كل إنسان يكون عسكري وتربة ويهودي بن جل سيد حوا سربي أودي تفسير خبرت بيرو عسكري أمريكا مثلا دولة أوروبا ألمان حتى إنجلترا فرنسا تبدأ من أمر يهودية دانا حتى روسيا أنا بنوي روجي ابن نتنياهو شو روس برشكيج عرض فلسطين ده روس كروسي أليكاريا يبكى أنا ده روسي شخرا يعني كدي كرنا بتون في الدنيا هني هم يهودية يعني إلو كري بني أمري خو جرد سخدا أكثر نفيرة إذا خدا عز وجل بي إن أحسنتم لأنفسكم طبي تهديد كيهودية كون قنجيب كن قنجا وجوارا وإن أساتم فلها أكلم بيستيب كن أو بيستيا ولا سريبة إذا خدا فإذا جاء وعد الآخرة اللي يسوء وجوهكم وقتا او جارا پاشین کنی دیسا رياء ده افساد بکن قتل و قتال و پیستی بکن إجا كو أي خوي تعالى مسلمانا إنكي عبادة خوي الشديد مسري سروك ليسوء وجوهكم جوك الريه ورشبكن وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرتين شاك جارة أول كتن مسجد جامعة قدسية وديسا جيب كامل أبياج تابي عالمي إسلامي دمنا أبي تب مسجد كده سيوان حتى تب نكبة سيوان أبي شيناوه إلو تديان أمريكا قرارك وددس وانا تب كده سيوان بيج علاماتك آدم برجلي قدس حاضر يا ويت وليتبروا ما عليه تدبيرا أف مسلمان يكو أف شديد سر كغالي تبي إمحابكن جا صونا آيات إذا خوي تعالى دبي عسى ربكم أن يرحمكم امید هيك خدا لوا رحمه كون توبه بنسج يهوديا را توبه نشان ده اما وان عدتم عدنا اگر ونشقا غيري عوده بن بزبرن ورن قصيده افساد يمكن قتل وقتال النجاسات يمكن خدا به اميجي بزبر مي بزر يعني عباده خوي الشديد امي مصلي سروا يمكن تابي دبران كي مفسر بريج حد كي يهودي القدس تنبونه دين بي وقتها بخت النصر وقتها بابل ده قردن سر يهوديا او اما مثلا فسره آن عالمی آن عقل مربی صادقیم دبیت تاریخ دا که مثلا یهودی کل سر دینه باطل و کفره دا و هاده که ایرو خواهد عادت پازده آیتا دا لوان لعنت خواندیه قرابی بیسر میبکن چینه ویچاقل سر دینه حق بونه او بخت النصر و بابل ویچاقل سر دینه باطل بونه ایرو آیت تشکیدره نشان ده سیر حواد بی و صاب سر مربیت که لكن ام بیجو بری چیبو بجی خواهد عادت بی این حتی قیامت كينجي ولي إفساد شيكن ميجي جزاك مسي سربتي إجا منير محمد غضبان سلبي آتي خبر داد بي يعني أب آيات يعني ده نشان داين كوي أو تشينه بيا لكن جا أنا بيباوي تشيبه إجا حديثي ويا آياتيت تلفوني معنا براس كرمك وان تلفوني خو بقرن جميردين كلامكم خيراتن عليكم السلام عليكم عليكم السلام سوالك من سيدة بله كلامك سيدة بينها چند سالا هنه گارسی مه هبو مدى تجاره که بله ایجا او تجاره هانی افلاس که توپ آوید
بريم الجميمة بله جانها ما قوم زكاتها مثلا بديني أو زكاتها قوم دايجي مثلا أوج الجم خطوب بك بدمد برديني خود قالوا تشيل بيا تشينا كام سيدا برسن إن شاء الله بله ما هاد خدا بس بين خير خوشيد عليكم السلام جيز ميري كلامكم خيراتن ورا بخير بخير سلامات إن شاء الله سيدة ديني ماذا يرى إسقاطي شيء إسقاط هي ديني إسقاط كام سيدا برسن إن شاء الله تمام أما هذا خوي بين خير خوشيده سيدا كام بقدينا ما تكلم يعني تابع آيات كريمة بصاد بسربي آيات تابع دريج معناها نتي زمان ما نمس هذا حديثة بيغمبر جاين تصديق آيات كبيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي قيامات رانا ولو قيامات روك يجينا أخوات على قيامات رانا كوي روي دريج بك حتى بري ظلمة يهودية بيشارة مسلمان دقد سيدا أويوان جزاء وامدنو وام بكوشن حتى يهودي خد بشتي دارو وكافر هذا باش يدار وكافر غازي بكم يا مسلم وياخذ يا عبد الله تعالى خلف يهودي فاقتلوا ولا يهودي كده بسم الله ولا يبكجه ابي حتى مساج علماء اسلامي حتى يوسف قرا دايت برسن اجاب برب حديث حديث بخاري مسلمه صحيحه دبي دارو كبر مسلمان خبر دبي خدا قادره قال دارو كبر مسلمان خبر ده و دبيجك مجازي به تري انا مزي امر فلان كذا دارو دبيالي ستاري نكر وده مجازي يعني تشكيك ومحافظه بكتنه أنا دبي هوايدا ويهودي مسلمان بيتر بيتشتيزان يهودي مسلمان بيتر آيات وحديث قد على وان دازان ويعرفون وكما يعرفون أبنائهم يهودي زان حضرت محمد حق پیغمبر دبي شواكو أولاد خزان دقلوي تركا في ظلم خو في ضلالة خو في كفر خو خو تعالى بني لعنة وان كده قوم كيكم ملعون به خدا بيزا لعنة وان كده آيات كريمة القرآن كده 15 جا لعنة وان كده خدا دبي شاب خدا الوان لعنة انبیاء خدای لعنت وان کنه انسان کی ملعون به لایق ویک و وی ظلمه بک لكن خدای تعالی به بیتری يعني كمثلا في ظلمي مسلمان في امتحان ك اي مسلمان سريه ارضي يهودي في ظلمي المسلمان ك ومجي سكنان دينا حتى وانتنا اليوان كن مالو ملكيتا وان كرن يعني يكي كل دستي خش قدسي بكشينه والله اخانتها بخدا راه اخانتها بتوني انبياء خدا راه إخانتها بحضرت محمد رأي إخانتها بالقرآن رأي إخانتها بفي مملكة مقدس رأي إخانتها بالتوم بعرضها مسلمان رأي وعرضها مقدس رأي إخانتها بحضرت عمر وصلاح الدين أيوبي رأي قدسي فتح كان يودسي يهودي هذا ويهودي قد عرض به ولا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود ونبينك إلى رداد استقبال ده أن يكشد دين أهل إيمان كيهودي وإذا هذا جوانا بارم بيخلة قرالة عربة هذا يهوديا دال قول قلقي ويغجي الغيب كن أوانا خويت على وان امتحانك أو جزائك وتشوا بين سري يهوديا أوانك بيهوديا الصلح وبارشد كان يخذ بين سري وانجي بإذن الله. بله سيدنا ما خدش إن شاء الله في الدفاع حتى روجافا ما بقدس بي إن شاء الله حتى كومنتين شو وجي بي في إن شاء الله. سيدنا ما برسياتنا زيكي نفسان زويا برسم عول. demiş ki promosyon parasını kardeşime verip kendi bankadaki ev taksini verebilir mi? Maddi durumu iyi değil. Şimdi eğer kardeşi gerçekten fakir ise, zekata müstahak ise biz başka seferlerde de söyledik. Yani promosyon parasını yiyen zekata müstahak olması lazım. Eğer bu da gerçekten zekata müstahak ise o bankanın mesela taksitleri faizi olmasa fakir olsa verebilir. Böyle Sida. Sida gom garas çen sal beri Frodiyeki. Var hasıl viyaji top avet. İcam zekata xodne. قالوا بشيء زكاة هبنا إمكان شنو ديني خواجه بستيرن وقت زكاة كان أواب كم بأشتا في بريشتا زكاة وكديني مبدأ ياخذ كديني مبدأ بصوصة من زكاة ولا بدنته قالوا صي شرط كنت تشكيناب سجايز بله سيداقو إسقاط شيء حكمي براسي مسألة وبر خبر ده أنا إسقاط مثلا إسقاط أنا جنم دار لاقين أعطيته من كذا تشكيل الإسلام ده تنه يعني إسقاط كفارته روجي الصنداء يكي روجيا اللي قزا مثلا اختيار نكار بقرا نخوش نكار بقرا تانسون شكري وها نكار روجي بقرا هالروجي كفارة يا فدية جاك تقول أنا فدية خو بدا
يعني خوي تعالى وصوك لي روجي فقير كي كثير بكن اجا تهبي هنكي كنا بمر مالي دا ما مالي هبج مالي بيداين يا صوند خور صوند قلبي كفاري صوند خنا دا بشي مرناوي قوي بدا لكن herkes قاعد حياته خدا بدا بني رايفيان herkes بير نكن پیغمبر علی صلی الله علیه و یکی کد حیات خدا صداقه کی بده خیراوی صدقات یک بشی مرنا خو بده نه یلی و کد سکرات نیرندی مالش خو نیویه افقاس خیرام دن افقاس دن فلان کسی افقاس دن فلان کسی ایش مالی فلان کسی نه ایته کی شو تدمری شو تقدر حیات خدا بده هاد گفتن یکی زنگیل کی عالمه دگود وقت صداقه و هیچ تشکینه دا خیر و خیراته یا کر سکرات دگو افقا خیرم افقا کوری گولا یک قرشکینات سمعت نادي خلقي قلت حياته خذها مستعد قول بدأت ندي له مالي من أجنات قنجت كنشي يعني حياته خذها مالي خن توب كل خيدان ددن روح يخبر ددن صدقة نادن والله زمر بسي مرنام بله مساعدة سيدة بتلفون كي مهم بيرش خوجا علي كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام خوجا سوري كما يوم برشا بله سيدة امبيغا كشيتي بيكرا دراغا يعني تلفونك دوري دبي خبك تلفونك دوري كبر قلباغتي تجيكي قلباغ دقيقة بردنتي انك دقيقة خويا ديبك افهمك سيدة موي كشيتي امبيغا يكرا دراغا اري ملاتي كاغن اورتي دريم دعاني شيركن او عائلة كشكيز دريم 7 مليار ب 200 مليار بهم كراجي بستينن واشاوا سيدة كام سيدة برسي ان شاء الله ان شاء الله اما هاتي خذي بنت خير خوشيده سيدة كشك برافه تي عدد كناب كردها هي واكي معلوم انا دعوي تشيدك ابكى شكور رافاندن شرعينينا ما بدا سيغ قيزا خلقي او مسا خلقي برينا بيات سكي بيبي شمو حرام شرعان الاسلام لا تنا هنكي باف هنا مثلا ميرك دي قيزا يدخوزا بيغمبر عليه الصلاه والسلام يكي كات قيزا خاص واخلاقي وديانتي باقي يمكن قيزا بدنكي ونادي فتنه سيفا ابا هنا بالك ده جاد خذ نادا ابا فتنه سيبو هنا خذا محافظه كل سريها بتكوجن لكن مثلا اذا كنت رابيني اذا تابعت افقس قزل قلم بدي قلم حرامه مهل الميسا بيركي قيسكي انا قيزك يا بابي وتشقى بخوزه حره وني ابقى لكن مهل الميسا قيسكي بيركي ايويه جبابي راس بريوارة حرامه الكارم خليني يجاو الهفتين حتى مثلا انك انا تديم اسلام معريج نادن سنسر المذهب امام حنيفي يعني امام حنيفي مخوليا بني بيوينا لكن دبرج جمهوريه را مخالفت كريا مثلا امام الشافعي مالكي حنبلي بي ولي حديث پیغمبر دبي بيركي بي ولي خو بي اذن بابي خو قال خو بالزوجه دبي نكاحه باطله 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 امام حنيفي فتوى كي داش خير خدای فتوى ندم التوصيه من كسب اذن ولي لزوج انا مثلا تبي باذن ولي دسند رابين والانسان بالتاني قيسك زوجين حتى ان كان مثلا بنعوذ بك متع الشيعه دش المساله هذا يونيفرسيتي فلان جينسكي دحب هبالي اختينا اورماني بهبرا زوجين باناني نه اسلامي مخالفي اسلامنا بانا كيستي او بلا حرام سيده مساعدة سيدة دحب تلفونك ما هيش ديار بكر كلامكم خيرات ديار بكر السلام عليكم استاذ دايما عليكم السلام كلامك فرصكم استاذ دايما هي موجود قيامتي تند روزا ابي بوا شو يعني؟ ابي قيامت تند روزا دابو يعني تخاصي اي برخو تند روزا دابو إذا كان برسي إن شاء الله صورته غريب أما هذا خذ مين خير وخشيده ساقاريا كلامكم خيراتن ساقاريا سيداي ميورا بخير بخير سلامات إن شاء الله وإن شاء الله مباشر إن شاء الله حمش خضاره كلامك خذي جوار رازيبه والله بورامي مكملة هي الصور مجوهية بله اب بروموشنات بانك ددن وادي سا مارت اي دي سا حكومه بانك دبي مش كجا مكليار هلي كاتشوكاس شيداج مذبي شامي بريبستين نستين درست ندرست انا سيدا باسكر ولا اكثر خذ جوا رازي بهم دي سا كان مدي ساجي برسي ان شاء الله هذا ما خذ من خير خوشيده سيدا فرصة دبي قيامت دجا بيقامت دبي قيامت شو تدبي تشري حاجة والله مقيامات دجا دبي شنو يداوم كي مقيامات نديت يعني نظام السؤال يسخد جوابه دبي كان مثلا ابروكي دروس سيرو يداوم كي وقت بريمي ديما انا قيامات خد بي يوم القيامة شو قيامة روك قيامة رابع روك اللي شفتنا
لوماد بي يوم القيامة روجا قيامة روشكية كقيامة رابع عندي حتى أبد الآباد شفتنا شخروكية لكن أبي كينجي تشيفا أبي عندي مفهمنا إيش خدا بيجي كاس نزانه يعني قيامة أبي كينجي رابع وقتك رابو تابي مثلا في حديث تبي وقتك نفخ سوري إلك ولا رق ليت كذا بتوني إنسان رياء أرد دمره حتى كان حمله كدمينن خوي تعالى عز وجل حزتي إسرافيل دبرسه حزتي عزرائيل تبي كيمان تبي أولا أزمام تماي وفلان فلان فلان ملك هذي مازن بها حيوان جيب السنس حزي عزرائيل منه راح حيوان السنة تبي خذ تبي كيمان تبي أزمام تما خذ تبي تجيب بمرة أبيش دمرة كدمرة الجوي روايات كي حديثة 10 صال وصار دنيا خالي دي منه جغيني خدا بيبا تبي كائنات ده خدا بتني دي منه آيات جيب سايشات كه بيشتي 10 صالي خوي تعالى أمر كذي إسرافيل ده دي صار بيت صاغفه هذا إسرافيل صاغف كده وين نفخ سور بنزل قلوش كه بفت كه دنگ شب توري مخلوقة بتون إنسان خصوصا مسلمان يزيرو تفصاخ ده كل كم ريبل ويدري لسر عص أنا بوشكا إنسان تشكيك نيسكيها أو نارزة بمليون صار جبينه أو نارزة السروي إنسان هيشين دبن عين وجدي تمام ده وقد على أمر الرحات كه هر راح تشد كذا بدنا خيخم قال وده عندي هركز هر إنسان كي في شيء يقول في جاه هذه حصول خدا حساب خدا هركز شح شيء حساب ده خدا ولوزن يومين الحق ودودا عندي حسابه كتاب فريق في الجنة دي فريق من حسابه كتابه ميزانه براسيراته ودفتر عاصمان انتين عندي بشتي على ما اخرته انك تشن جنة انك جهنم بشي حشري ده يعني انا مثلا البيشامه قبرها على ما برزخك شو تقولن بشتي قبر نفخاس لي كريجا على ما حشري ده سبيرك ده بشتي حشري انك يعني هن بينصت صليفيا حساب اخر ساكن ده دودا دفترتي ميزان تدانين وبراسيراتي براسيراتي يا انسان كذا جهنم سر براد سيراتي ده انسان اهل ضلالته اهل كفر دبي جوان الباك دبي شورو وانكي تشنجل هنا هذا تليفوني ما انا زوز قاعدين فهو دودا يا جنة يا جهنم جي استعمل كلامكم خيرات Selam aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hürmet ediyorum size. Buyurun, Allah razı olsun. Buyurun. Bir soru soracaktım efendim. Buyurun. Şimdi artık hangi hocalar demişse bilen bazı bayanlar diyorlar ki efendim bir bayan kocasına efendim çamaşırını yıkayamaz işte zoraki ne bileyim şu işi yapmaz bu işi yapmaz bu acaba kadının evdeki kocasına karşı hizmeti nedir onu bir Seydam açıklayabilir mi? Sorarım Seyda inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok sağ olun hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Şırnak'ı kelamkum khairatın. Şırnak Kerimke. Şırnak'ı kelamkum. Aleyküm selam kelamke. Seyda Semedesi خدا راضی به جل سلام بلدن گیده باشه kelamke. Semedesi Seyda'nın Allah'ın ver. خدا راضی به جل سلام تکم. بله. ve alema İslam'da bu kutsu mukaddes suale ki بله. Hangi alema İslam'da karşı kutsu da bir haberin yani görevama maksat nizam şey bunu bir haberdanın ve tozum görevama Müslümana karşı kutsu şey kutsat diyoruz. Ayrıca sualem ne diyeceğim? Nehe Diyarbakır ev mitinga bu kutsu veri icraatın yani görevama Müslümanlar tiyat fazla seydahan ki bahs kızım. Burası emsali bazı dakika sakinin. Ama cağ kızı ve ne kadar mesele inşallah. Bername kidin adı. Sayı tespeka bername ki ne geçtiğini am kazi bazı dakika sarı mesele me haberda. Di sadece bu kurtazi Seyda pırsim inşallah. Ama de Xude bin xeyri xoşiydi. Seyda go emekli promosyon. Yani dedim go Seyda sar haberde ya govani emekli promosyona xo bgirin negrin cevap. Ana promosyon yani faize ve maaşı. Ku maaş roye zede banka da deminin yani ev devleti Amerika banka winji tişki zede je istifade bedin wan. Kayıt karşı deyna bej bil karşı deyna je bedin faize
و فایز بشخولین فایزه وی جیبدنوان فایزه حرامه گره بستین که نستین و دویدا بیرین پیگونه کار دبه چونکه یاردمیا سر فایزه که ستاندنجی گره جه نخون وک مالی زکاته آنام مالی یکی دا مالی حرام هوا باوی بمره مالی حرام به گره مالی حرام تب صدقه بده فقیره ابجی حرامه گره جه نخوش بو خو یعنی منفعته خو گره خرج نکه بده فقیر و فقراء اقربای فقیره بنتنا بن یعنی ان قنجه مدرسه و مدرسه فقیه جوان خارج بکن هر دی چیتره پروماسیون یعنی مال فایزه بخوب کن مال خو به وایکه و به شوملیه و خواهید حالا مالیان به برکت بکن سیدت گویم ده حوالا پرسی تلفونی که سوری پرسا خواهد نفساند بود demiş ki benim eşim diyor ilaç kuran çocuk yapma. Evet. Ben de çocuk yapmak istiyorum. Kadındır bu soran izleyicimiz. Bir acaba bu konuda Seyda ne diyor? Şimdi yani çocuk yapmamak. Kadın erkek ikisi ittifak etseler yani anlaşmalı olarak eğer çocukları varsa yani tamamıyla yapmamak zaten haramdır. Lakin tahir etmek 1 sene, 5 sene, 6 sene sonra ihtiyaç olduktan sonra yine yapmak şartıyla yani bu şeyi tahir edebilirler. Ama tamamen kesilmek eğer hastalık bir yani mazereti olmazsa onu yapamazlar, haramdır. Ama mesela bir kadın mesela kocası istiyorsa o da herhangi mazereti burada olmazsa, erkek istemiyor, kadın istiyor Seyda. Kadın istiyor, erkek istemiyor. Bir de huzursuzluk evde çıkıyor. Yani huzursuzluk mesela eğer çocukları fazla olsalar yani anlaşmalı olarak şey edebilirler. Tahir en az edebilirler. 4 sene, 5 sene tahir etsinler. İhtiyaç olduktan sonra mesela tabii anlaşmalı olmazsa yani koca isterse kadın mecburi olarak eğer hastalık meselesi mazereti olmasa yani tek başına ben yapmıyorum, istemiyorum diyemez. Bəli. Size mesela bir daha telefonu mən əmmanci bigirin. Urfa'ya kerem ki xeyratın. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Ben soru soracaktım hocam. Hocam ben mesela böyle sanki biraz temizlik takıntım vardır. Mesela hani çocuklar diyor lavaboya bakıyorum kadınlar fazla takılmıyor. Mesela yanına ayak basıyorlar, geliyorlar, geziyorlar. Mesela çocuk altına affedersin işiyor. Mesela yerlere sürüyor. Ben böyle çok rahatsız oluyorum. Acaba yani mesela ne yapmam gerekiyor? Yani o sizde vesvese gibi bir şey mi oluşmuş? Vesvese için ne yapman? Tamam, soralım size. Var mı başka sorunuz? Hayır. Allah'a emanet inşallah. Trabzon. Aleykümselam. beni az dükkanı ziyarengera bekredi kartı ziyar dafuşun. Bele. Meri bekredi kartı tkana ziyar buktina an meri nikara. Kâme seda persin inşallah. Ama hati Xude min khiri xoşide inşallah. Seda go mele jpilekar gotiye birek ne mecbur acele mer bişo. Xwarna üçeke falan bike beygam bike. Ana de gelo ana vazifa pirek karşı zlam çi. Deyin ki kitabı fıkhi da debe pirek mesela evi merik ji evi gelin bede pirek evi her arbere evi tabi xuşa çeke mer xuşa çeke. Lakin Hazreti Fatıma mesela ulema İslam edebinin zamanı peygamber hatta iru pireka hizmeta hundur kiriye meraciye derva kiriye. Merça hatta evare ve kolat şkola xoydan de rejav و مثلا ازیاد ابن زعمتی راده و اصلا که ولی سیوای پیرکی چی نکرده و جلیوی نسوش به کاوی چوا حضور چه به حضرت فاطمه شکایت آقای پیغمبری مرد کرد و یا رسول پریز دستاره و چاخی اگر گرنم بو اگر جبو اگر چه بو به دستاده ایران آسوات نه و آسه جریان و آبا دگو دستیمن ترکینه دستیمن بریم گونه حضرت علی ربیعه براز مرا خدمتکار کی بگیره Peygamber aleyhisselatü vesselam dua ki onu ve dua yapın Xuda işle bine Hazreti Ali ne go harak kola ki hizmetkar ki bigre hatta beri zamanı araba daji hizmetkar habunji digelbi avi Peygamberi Xuda qiza xok Hazreti Fatıma go Fatıma to bid'atun minni Fatıma perçe kizmine ne go derse çatlamış ya patlamış bir kola ki zabire go ve dua yapın işi xobkin yani Hazreti Fatıma işi malib ki nice işi dervat ki. Yani iro pirek yıksın, iro tediye çamaşır makinesi, fırın, her tiş koyup pirek zıyla prişman bunu icankarın kamhan xçaq zayıf bikin. Ma kun hizmet ki nekin, cillana so xorne çeynekin, divni çöpkin. Yani beri havay
Yani böyle de dini İslam'da birek müşterek hayat Seyda. Yani tabi birek ana mesela tabi hizmete zaruk at ki. Vakti zaruk per bin hur bin falan göre mesela derbada merci hatta kar be hingi ana mesela zaman ki meddi birek adamın işi çole ve havin elber çole bu zulm bu. Haksız ve lakin de hundurda işi yani çünkü mesela çay ki birek çeneke. Cile İslam'ı xunasu. Xorun ki çeneke kavni sırf hayat namı. Hayat namı yani. Ana kumer koza hayat bir meşe برحتي بيرك إشي مالك يرجع دربات كان. مالس. مساعدة سيدي بدي أحب تلفوني مهنج باطمانة كلام كم خيرات. مرحبا. مرحبا. مسكي بخشانة. بله. هيك كورج مرة بيجا كابيش ميلاد ترى مثلا. بله. وأجيش تابدين. وبدأ حتى صالح كي بدأ ده. جوات 2 مليارات يسري بو 7 مليار. Yani ticaret kiriye bideyin ki daha ya, çıkiriye. Gotiye işte bideyin. Ticaret ki yani. Öyle bir işte ya kayıt xwazı bideyin bidmeki. Evet. Bezi bideyin işte bidmeki hatta sarki o müdahiki viji da evji govay müdahiki hatta sarki müdahiki. Tamam. O sarki qadiya mesela mjara goka taçavak govay müsendiye mxarç kiriye. Muşfa xarç kiriye. وبشتي سي صلاح بينا 7 مليار بدنا نعرف. إذا كويا خا خرج كربا خواربا بدي ندابة أو جنات استيمال ده يكستي ده كوي ندابة مثلا كندابة أو برا إيجاري خا خواربا وبشتي بينا بدنا نعرف. Yani dabe kujbu ticaret dabe ya fiya kune dabe hayta je tünne be vakili teo be. Kaç? Nedaya أو Kabe seda persen inşallah. İnşallah. Ama hadi Xuda min xeyri xoşiydi. Bitlis'e kelem kum xeyratın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, xwazim pirsek Seyda pirskin. Bele. Jevi se çar meh evvel ma apemi ço rahmeti. Xuda rahmet xolek inşallah. Xuda jwarazi bi se roj deyni ve hebu roji Ramazanê de nekari roji bigri. Bele. Etkarim beri ve rojayı bigrim. Naxoş bu yani. Ne trafik kazası gir ço rahmet Xuday. Na vakti roji ne gir. Bu çağı üzüra beri nekhoş bunu. Mazur bu yani. Mazuri ve mazarata ve hebu. Kabe seda persen inşallah. Xuda jwarazi. Ama hadi Xuda bin xeyri xoşiydi inşallah. Seyda izleyicimiz aradı dedi ki bende bir vasvese oluşmuş. Evet. Yani her şeye karşı bir takıntı var bende temizlik noktasında. Diyor acaba ne yapabilirim? Şimdi vesvese şeytandandır. Yani Peygamber Aleyhisselam bizzat el vesveseli mineşşeytan. Vesvese şeytandadır. Hatta ustad veriyor zaman rahimahullah vesveseden bahsediyor bir insan. Mesela abdest için ben diyor göz kaş yapayım derken gözü çıkarır. Ben daha iyi abdest alayım. Halbuki öyle bir dürme gelir, namazıyla terk ediyor. Yani bu şeytandadır. Bir insan vesveseyle müptela olursa, yani kendin iradesiyle, gücüyle, kuvvetiyle ona karşı mukavemet etmese o adam gider. Yani sonra gelir, öyle bir dürme gelir ya aile üzerine o. Yani bu sed üzerine de bir yük olur. Yani bir bela olur. Onları da yani rahatsız eder. Ve herhangi bir evde olursa kimse o evden huzur yani kalmayacak. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kendin iradesiyle vesveselere karşı mukavemet etsin, vesvese etmesin. Mesela bu şey necistir filan, madem şeriat tahirdir diyor, o şeriata itaat etsin. Hatta mesela İmam-ı Gazali Rahimallah diyor birçok insanlar yani bu şeye fazla zahiri şeylere önem verdikleri için vesveseyle müptela olurlar. İmam-ı Gazali diyor Resulullah'ın ashabileri yani kalbin temizliğine daha fazla önem veriyorlar. Kalp temiz olsun bu zahiri bedendeki necasetlere fazla önem vermiyorlar. Hatta mesela Hazreti Ömer bir tane ashabi bir divarın altına geçiyorlar. Damın başından mesela bir su onların üzerine dökülüyor. Hazreti Ömer'in arkadaşı diyor ya ey ev sahibi senin bu su necis miydi temizdi biz hep bu su üzerimize döküldü. Hazreti Ömer Bey ey ev sahibi söyleme sen necisdir değilsen
Biz gidip bütün elbiselerimizi yıkanmamız lazım. Ama mesela değmezsen mazerettir, biz bir şey yapmayacaksın. Bak o şekil şeye bakmayın. Ama biz olsa gidip belki bir ton suyla kendi yıkayacaklar. Yani asıl taharettir. Yani asıl taharettir. Bir insan bilmese mazerettir. Yani ashabiler bak akşama kadar Medine'de ayakkabılarla dolaşıyorlar. Namaz vaktinde caminin önüne gidiyor, ayakkabılarını şeye sürüyorlar mesela yere, o sonra gelip camide ayakkabılarla beraber namaz kılıyorlar. Yani şimdi bir insanı vesvesede çok fazla bir şey edeyim, ihtiyat edeyim, mesela daha fazla necasetten kendimi uzaktayım. Yani necaset o her şey. Böyle. Her yani şey dediğiniz gibi şey balon gibi üfürdükçe büyüyor. Yani zaten Üstad öyle diyor. Diyor bir balon gibiydin. Ne kadar önem verirsen şişer. Önem vermezsen siner gider yani. Yani kendin iradesiyle o mukavemet etmezse işi zor. Allah muhafaza daha kötü yere gider. Daha kötü olur. Size go karta bankı merekara cem sarafa zehir bigire. Ana ulemayı İslami çünkü hadisler peygambere de be zehir vakti de zehir bidi bizi yedem yed. Dest bede ve dest mistine. Mesela ana ev perekut tedavül eder. Perekiye devleti be. Karşı zehir ederdi. En az zif hesabı de be. Ziberiye pere zehir zif tu bekri be. Proje gere hazır be. Bedeyn şeyine be. Dikeve faizi ziberiye havayı gere meru mesela bakart ve deyn mesela ne caize? Per hindiki alma gode qard be kesin qat'i ve ceza öderdi. Lakin ekseri ulema İslami godden na. Yani disa deyn şinabe gereb haziri be yani. Böyle. Seda go 5000 ekatımız khost. Yani. O hazır gözde deyndim yeki qajbu bu xaptine. Muvar faham kırıcı. O hasa ki 2-3 der bas bu via salat çtaki der bazı go müsendiye. Davi gola tamam go peyz davi bir 7 milyar. Dibe galo yani jimr günahı via vardı beje. Perdayi vi dahi kidina. Öyle anat zani ev peredayin. Vakti ku bedeyim de ya mal ki befroşe. Mesela devir de ana tabi değera pere ana ve asır dayım dişki. Yani mesela sal sıra, 2 sal, 3 sal, 4 sal varsa değera pere çıkardık işte. Mesela İmam Malik, İmam Yusuf da demek ki %5'i bişki ev pere xuve çakıl gori kıymetayı karabısene gori misliyetayı. Cumhur demek çi dahi vi bistine. Ama mesela İmam Malik, İmam Yusuf gerçekten mesela onca makule. Hadi vi mervi mesela 5 milyar dahi ki. Pad 3 sal beri yani 5 milyar hatta 3 milyar hatta 2 milyara. İro aynı bir pere bisne hak hukuk icra dibin. Yani vakta kısan hile bike, oyun bike, peri tahir bike, ligori enflasyonu çıkıyor değere pere şkiya be, kereb yazıyla bısın. Eğer ne bir debeş goy şoğlan diye ses akaya gotiye bir 7 milyar perete. Kuva 7 milyar koy ihtisab ke kere hafta abdi. Hafta abdi. Müsaade size bir telefon ki mühim. Bugün Batman'ı kerem kem khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm esselam. Seda soruya keme. Bale. Patronu işçi go anlaşmış mı ben? Patron bece begotu dere yani ez tezarxım, ez tazminat nadmete. Bu işkili anlaşmış mı ben? Böylece işçi pişti gocu işleri bir de mahkemeyi peribistene macaize halale nahma. Tamam mesela persin inşallah. Ama de xude bin xeyr xoşeyle. Urfa'ya kerem kem khairatın. Urfa. Alo. Kerem ke. Abi Arabuna dinlemiş. Abi bırakma abi salih hasu hafta ne zevciye kadar abi girtiye yani çıtır diye. Ka mesela persin inşallah. Ama de xude bin xeyr xoşeyle. Seda go apem rahmet kiriye İsa. Zbekon naxoş biye sero rojiya imaye. Gelos karam şuna roji bidrem. Ana sero kunna xoş. Mazerata معذرته يهبه بلا آخره بلکه باز فروجی است خروجی سر نفرزه حتی مثلا که عقلی نسری بیش روزی سر نفرزه اما مثلا این که نه روزی دیگر نخواهشنا و گیچیجیه نه فيها حد نبيسيدا قضاء كليه سر روزي نگرتیه روزی سر نواجبه نخواهشی وفات کلیه روزی سر نواجبه حتی گنج بره کفارت گره بده کفارت گرک نه کفارت گره چون سر روزی نواجبه واجب نبیه سره Seyda go patron o işçi lev bekin bir vakit bir tedrakis tazminat nadımte.
بشتي ودرت كفاجي إيش وبدأ محكمة قالوا تazminat يجي الحرايان. أنا وقت Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor el müminune inde şurutihim. Müslüman çağda bey ve bazarı kadar bir şart bakın tabi bir şart ki halal haram neke haram halal neke evvel gori şartı van geçerli. Vakti patron be işe benim de işçi diyorum. Heku estederim. Heyeti der kevi lakin vakti etti der kevi estederim. Tazminatı nadım. Hep şart geçerli. O ki her devleti bisine jira haram. Bale. سيدا قو براكي ما هي 37 سالية وحتى أنا زوجية قالوا دبي قدري وحتى قريدان. أنا kesinlikle kadere kadıyor gireydi. Yani kader hatta Peygamber Aleyhisselam diyor tütüşteki kaderi def'nake dua be kaderi def'abke. Yani insan hakida kader ki ne kançebe dua ke ya Rabbi kadere men bu gherni kader ki kanç kaderi de gişke dua. Hatta mesela bela ve nazil be seri vasıta dua ya khud bela sekinet be el bela ve dua yetalacan ila yevmil kıyamet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bela dua ve havra mücadele etken ta roja kıyameti. Ku dua yani kaderi be de gişke lakin vekili tişki kaderi neye göre? Yani ki sihr mihrad ve insan şeydir ben bu asla sihri mesela qis ki bire ki bxozel berçavi an rajke efsahar sihirci çekilen sihirci küfre yani. Yani kesinlikle kadere kesin. Kader kesinlikle kadere kesin giriyor bir de. Nasibi belki. Böyle müsaade size bir daha telefonu mühene Antalya kelamkum khiratın. Antalya. Alo, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocamıza bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim bir arabam var. Arabamın değeri 25.000 lira. Tamam. Ben arabamı vadeyle sattığım zaman 35'e veriyorum. Evet. Aynı dakikada adamdan geri alıyorum 23.000'e. Bu haram mıdır? Anlaşmalı mıdır bu şeyiniz? Evet, anlaşmalıdır. Anlaşmalıdır. Evet. Soralım size inşallah. Tamam. Allah'a emanet. Konya. Konya Keremke. Alo. Keremke. Alo. Keremke. Alo. Alo. Keremke. Alo. Alo. Kad denge televizyonu begre o telefon mudarike. Denge televizyonu begre telefon mudarike. Tamam. Hoca da bir sorum olacak. Selam aleyküm. Aleykümselam buyurun. Benim 8 sene de hacca yazıldım. Evet. Hacım burada çıkmadı. Evet. Bir de ticari vizesine de düşünüyorum götürmesi vardır. Acaba ticari vizesine de giderim. Bir şey olur olmaz dedim. Caiz mi değil mi? Onu diyorsun değil mi? He. Tamam. Yani hacca gitmek istiyorum. Tamam. Onun için de 8 sene de bekliyorum. Hacım çıkmadı. Bir ticari vizesi bize götürüyorsun. Evet. Acaba ona da gidersin, bir sakıncası vardır yoktur. Yani bir hacca da hac aynı öbür hac gibi oluyor olmaz. Yani soralım size inşallah. Olmuyordur. He. Soralım inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok, Allah'a emanet olun. Ecmaîn siz de Allah'a emanet olun. Seyda izleyicimiz dedi ki benim bir arabam var diyen değeri 25 milyardır. Ben borçla satıyorum 35 milyara. Evet. Velhasıl aynı anda verdim gitti bir daha da 23'e geri alıyorum. Acaba diyor anlaşmalıdır. Bu caiz mi değil mi? Şimdi araba mesela borçla satma. Araba olursa herhangi bir mal. Borç karşılığında insanın fiyatını artırabilir. Tamam. Yani ne kadar zaman fazla olsa ben de o kadar fiyatını artırırım. Bu caizdir. Hatta ashabler zamanında bir deve, 2 deveyle satmışlar. Bir araba mesela 2 arabayla satmak caiz değil. Çünkü faizi mal değildir. Ama ben bu arabayı şimdi sana satarım 2 sene sonra 25 lira ise 30 bin lira o sonra aynı zamanda bana ver. Hemen şimdi. Yani hemen şimdi bu caiz değildir. Caiz. Bu bey'ül inet. Yani orada parayı da yani maksud o fazla para faiz gibi oluyor. Yani o fazla parayı alma yani kendine biz halalleştiriyoruz. Halal olmaz bu caiz değildir. Yani eğer anlaşmalı olsa. Şimdi arabasını satsa mesela 2 sene sonra bu kadarla sattım. Fazla bir fiyatla sattın. Ama adam mesela satışa çıkarsa eski sahibi yine gidip tamam bana ver. Aralarında herhangi bir anlaşma olmasa o caizdir. Alabilir caizdir. Ama anlaşmalı caiz değil. Ben sana satarım size tekrar hazır bana ver o caiz değildir. Böyle. Seda dedi ki izleyicimiz ben 8 senedir hacca yazılıyorum. Yalnız hacım çıkmadı. Evet. Acaba ben ticari vizeyle öyle bir imkan da var.
Evet. Ticari vizeyle gitsem sayılır mı? Şimdi hac kabul olunur lakin onun üzerine vacip değildir ki. İlla ki böyle mesela kasap şekliyle yahut ticari vizesiyle. Ticari vizeyle mesela gitmese gitmeyebilir. Ama giderse hacı geçerlidir. Giderse hacı geçerlidir. O hatta mesela bazı rüşvet falan veriyorlar o şekilde yapmasınlar. Yani. Rüşvet değilse de bu şeydir. Evet, yani bu caizdir. Hac kabul olunur. Bir şey olmaz. Bəli. Müsaade sebep telefon gibi meydana selam mecbur. Antep'e kenem kum khairatın. Antep. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hocam öncelikle bir sorum olacaktı. Biz Buyurun. iş yerinden çıkarken akşam namazı okunmuyor, serviste okunuyor. Evet. Yolumuz uzun olduğu için eve gelene kadar yatsı namazı okunuyor. Bu defa da namazımız kazaya kalıyor. Bunun için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Soralım size inşallah. Var mı başka sorunuz? Sağ olun hocam. Allah'a Yok emanet. hocam, sağ olun. Allah'a emanet. Diyarbakır kenem kum khairatın. Feride abi halon. Bəli. Ama ben çok Türkçe bilmiyorum. Buyurun, Türkçe buyurun. söyleyebilir miyim? Türkçe söyleyin, buyurun. Ya benim kaynanam şey yapmış. Zamanında işte çocukları küçükmüş. Evet. Çocukları çok küçükmüş. Bir tane daha olmuş. 2 aylıkken gidip kocasının rızasıyla aldırmış. 2 aylık. Evet. Hamileyken evet. Evet. Bunun günahı zaten günah olduğunu biliyoruz. Peki mesela oruç falan tutsa nasıl şey yapabiliriz? 2 ayda değil mi? Kesindir o 2 aylık. Evet. Tamam soralım size inşallah. Var mı başka Tamam. sorunuz? Yok dayı. Allah'a emanet. Size izleyicimiz dedi ki biz servise biniyoruz. Evet. Akşam olmadan. Yoldayken ezan okunuyor. Evet. Tabii servis de durmuyor. Eve ulaşınca sefer yatısı da okunuyor. Acaba biz bu namazımızı nasıl yapabiliriz? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir hadisi sahih var. Hadisi sahih Müslim'dir. Diyor hiçbir mazeret olmadan öğle ile ikindi beraber kılmış. Akşam ile yatsıyı beraber kılmış. Peygamber vefat ettikten sonra ashablar Abdullah bin Abbas'a sormuş. Abdullah bin Abbas Peygamber ona dua etmiş. İlimde tevilde en büyük alim oydu. Niye Peygamber öyle yapmış? Diyor ki Allah yuharrice ümmetehu. Ümmeti mesela sıkıntı çekmesin diye yani öğle ile ikindi, akşam ile yatsı beraber kılmış. Yani bir sıkıntı olursa ümmet sıkıntı çekmesin. Her ne kadar bu imam yani müstehid imamlar, bu mezhep imamları bu hadislerine feda vermemişler. Lakin İmam-ı Ahmed bu asri alimler hatta mesela İmam-ı Nevevi bunlar diyor bazen böyle sıkıntı olursa ciddi mazeret varsa ikindi beraber kılabilir. Akşam ile namazı beraber kılabilir. Akşam o zaman niyet ersin ben yatısı tehir edeceğim. Malum İmam-ı Hanefi mezhebinde bu tehir takdim yoktur ama kıyamet kadar hadisler vardır. İmam Hanefi mezhebi teşkil ederken o zaman hadis teşkil yani mazeret varsa mazerete binaen mazeret varsa mazerete binaen namaz kaçmasın diye mesela kaçmasın kaza olmasın diye ben tahir ettim yatsı üzerine kılacağım. Yani mesela doktor diyelim ameliyata giriyor. Bazı doktor ameliyata giriyor. Bazı öğrenci mesela giriyor, imtihana giriyor. Şimdi mesela namaz vakti geçiyor. Namaz gideceğine tehir etsin. Varsa tahir, takdim vardır. Peygamberimiz yapmış ve bu ma'zel, bu İslam dini de kolaylık dinidir. Allah-u Teala diyor ma ceale aleyküm fid dini min haracin. Allah-u Teala bu İslam dininde üzerinize herhangi bir sıkıntıyı koymamış. Yani meşgul olduğu zaman ama çıkış yolu vardır. Sulet kolaylık ortaya çıkıyor. Böyle. Sedat dedik bu soruyu soralım sonra reklama gidelim. Evet. Diyor benim kaynanam daha 2 aylık bir çocuğu aldırmış. Evet. Acaba bunun vebali kefareti var mı yok mu? Şimdi çocuk eğer 4 aylık olmuş ise o zaman 2 ay oruç tutsun. O mesela ne kadar kefareti? Mesela bu 2 aymış. Bazı alimlere göre eğer bir çocuk anasının rahminde 42 gün olsa yani ruh giriyor. Orada da mesela fazla alimler diyorlar en çoğu yani 4 aydır. Dolayısıyla tövbe etsin, istiğfar etsin, sadakalar versin. Biraz fazla ibadet etsin, istiğfar etsin bir şey olmaz inşallah. ما تفاصيل هم نابري إن شاء الله تماشافان هنا بش نابري باش داوي إن شاء الله جارك دي من هم بروابن تماشافان هجا بش ركلامي جارك دي هم بروابن إذنك برسي سر إنترنت هاتن سيدا زوان تفاضل برسن السلام عليكم hocam aleyküm selam tavla okey gibi oyunları oynaman ve o ortamda bulunmanın hükmü nedir?
Şimdi mesela İmam-ı Şafii'ye göre bir kural, bu oynamaları için bir kural, bir yani kaide belli etmiş. Herhangi bir oyun eğer mesela şart olmasa, o akıl üzerine olsa fetva vermiş. Yani fazla zamanı da harcamasa diyor caizdir. Oynamak mesela satranç gibi benzer, yani akıl üzerine olsa, o para mara şart falan da olmasa o değerli vakitleri de mesela o şeyi için, oyun için her harcamasa. Ama tahminli olan oyunlar hep haramdır. Evet. Hatta İmam-ı Hanifi'ye göre bu akılla mesela yapılan oyunlar da haramdır. Ama İmam-ı Şafii fetva veriyor. Yani gerçekten tahmini caiz değil, aklı çalıştıran caiz. Yani aklı çalıştırıyor. Dolayısıyla asri alimler de çoğu da öyle kabul ediyor. Daha uygun odur ki akıl üzerine olsa, şartsız olsa caizdir. Ama tahmin olsa haramdır, caiz değildir. Müsaade Seyda, bir daha telefonu mehne Seyda Muhammed Bigrin, Batmani Herduji, Ayeke min kerem kum khairatın. Merhaba. Merhaba. Devamlı tavsiye تخش فعمك بو يا أنا تخاذنكو تكرار بليجم أوي بريكم جو بيج مليار من سنة جو أزيشتاب دين بدن تمام بيج مليار دم أجل تخاذه أزيش دين بدن يا أزيد بدن أجر نديك أو شواب بخو وبشي صالح كبير من 6 مليار أو مجمر وهي تنمر نظام بتاعي نتاعي يعني دين ده معي خبتينه ne tıkabıcı? Dini ayrı ticaret. Tamam. Ya seri avul bazardaki tedbir şaşatı bideyim. La bazar bekat bejimler gelişi mutfağda bedey. Nafsımız bağlı dedik. Hadi o ya bu ne de o tabu khodawi 6 milyar abdan merif halal. Ya çima şaşdete? Edbe o bedey daye. Bedey daye. أنا أول باخوه ما زيد. أجر كنا دابه. أجر ندابه. تقديري يعني ندابه. كم برسنت إن شاء الله جالك دي وقتك برسيه. أو يكدي يكادي تصل. بله. بله. يك بتينا وجوي عمبارة تغى عمبارة كاتل. يجوي عمبارة تغى عمبارة كويات نقل بك. وداوي ويا علاقة بيجي أذكرم مركارة بديك. بله الهف كرناه. لا بري بازار تنو بيجي كريه نقل كده علاف دي بكاب دمن داوي بيت فروشي اذكرن عادي اسلامي بيت فروشي اذكرن كام سيدا برس ان شاء الله هذا من خير سر شاوا ديساج باتماني كلامكم خيراتن الو كلامك السلام عليكم عليكم السلام سيدا وانا بخير سوريا كسل مجال سفريه بيجم بله الكيموثيرابي دبينن بلي انجز بو توفيق ولي الوقريام ان شاء الله مدوي استفاده كير خدا شفاء خير ان شاء الله الشري شبكه الباطماني دديم حتى كما الكيموثيرابي حد بي يعضوني زي دهني النورمالنده الباطماني حتى دياربكر السفريمه انا سفريمه كم سيدا برسن ان شاء الله يعني علاجام سيدا بيس حتى في المشكي حتى كنترولي الدنمن بله خدا شفاء خير ده ان شاء الله خدا شفاء خير ده مسيدا برسن ان شاء الله امين خير خوشيد عليكم السلام سيدا تماشافانه مدم 5 میلیارد جمدن خوستیه گفتیم دایه کینا 3 سالdır bas bir dibek khar beş khar ki be dibek daber ya nizane dibek gote 6 milyar galo ve caiz ne caiz انا افيات هذه بر انسان صوت كنت ابقى براد از اشتغل بخبتين تجارتي بكل ابي بدي خوستي حال بقي دخو يا ديني خد فلان باجر ابقى كاراتاس ابقى او فايزه حرام يعني او انسان حرامي تك او فياجي وقتك اقول ben كاري بستينه يعني çünkü mesela خاپاندنه شخو پرستانوي حرامه قلت يا زب فايز شيء بتجارة بسخولينه قلت الدين أنا الدين فريق دين بني باسقة تجارة باسقة دين شخو كله دين جرى نفعا فهو ربا أبي أصحابي بيغمر دي روايات كده هر دين كي ما بدأ كي أبي جوار روكي بالواج ما بسخولجي حرامه قال الدين خيروي صرف آخرته ما بخوزه بيغمر عليه الصلاة والسلام بوقت الشواج في معراجه من هذه خيرات صدقة يك بدها يا دين يك بحجداره وقت تبدين بدي تشكي زيدان كاري بخوسي لكن تجاري ولا رخت بدي ميرك بدا اشترى تجاري اشترى بس مش تجاري
ticari de. Deyin başka, ticari başka. Vakti ki ticari be, Amerika bize ticari sıra bir şkoli, o bize tamam 5 milyar ve 6 milyar. O halbuki ticari ne şkolan diye şkola khoriye ve iş kiriye. Ama 6 milyar gibi bakıda bide mi? Ev harama, peygüne kardı be. Ev yani mesela vakti ki be ev kubide. Yani bir rizakı hiç ya ne bize güne jüyra. Bir de canım bize efkasa erdimte. Kanadiye seri ev peygüne kar ve egudisye peygüne kar nabe. Lakin ki bize göre ev ziyadır nasıl? Çünkü bu xapan yani ser pereda vakti ki ticarete bir şkolandın. Velev pere zarar gibi ki zarar jiş koyu perediçe. Hatta yekana perede. Size ne oldu? Bir gol deyin. Egote deyin, avı çakıya deyin çibe ev deyin. Periyip. Müsaade size بدأ بتلفوني من هنا ما بقرن. İzmir'e كلامكم بخيراتن. Varat خير سيدا. بخير سلامات إن شاء الله. سيدا سيزيارة من هذا الدنيا سيزيارة من القرن. بله. هر شيء جبهة هو وفاة كرن. بله. فقط ماليا من وفاة وانا خونا خدا ديد. يعني هر شيء جعيني يشوا وفاة بك هر شيء خونا خدا ديد إن إجا عيب كر من ورا تلفون كر. هكا سيدا يورما سيدا شيء مهنك مراك خير. يعني بري بفاديتيه وصا بشتي مرنا ديتيه. نا بريا مرنوان يعني يه وفاة بك. قلتيه سيحبه تشيبن أو وفاتكن. نا بري يك هات الدنيا خونا ويديت أو وفاة كر يا دنيا خونا ويديت هر سياجي. خدي بك زواده آخرتي إن شاء الله جوره. رحمة الله تمدرسي سيدا سوري كمان الدنيا دي ساعة سيدا. وان روشا تلفزيون دادات كمان دوين پرک و بانک دکشینن او فایزلی و یا دوین حلال هنا عالم بزرگ سیدارتنی یورما سیدا چیه خیره و ویج مرات پروموسیون نه پروموسیون دوین یعنی پرک قردی پرا منه بکشینه نه از خدمتشی یعنی دوین بکشاندن حلال دوین کامی سیدا پرسین تمام خدا رحمتی خدا مید خیری خوشی ده انشالله سب چابا خیری خودی دیاربکر کنم کنم خیراتن Diyarbakır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tedagi televizyon biri evden bir mecdu fahmı inşallah. Bale. Kerem ke. Sual ki misaydara ha bu da. Bale. Tedagi televizyon ne girtiye? Bale. Ama bu sual ki misaydara ha bu da. Bale. نها لانگور هم که حدیثان هراده دبین و حشر لشامه چه بده یعنی اوی پشت گوهمجن قیامت رابو و انسان تبل حشر شامه جمع بدن و لویجی وی حساب ببینن سواله که ما ابا بله یاد دیاجی بله یاد دیاجی ابا قوق مرد بچه مثلا بانقی فریق خودشینش حساب خود نقرد قراتی قرطی خوی بانقی مثلا یا معاشی خود برام دکشینه لوی قوار قوام بیشن لیمیت üzeri بکشینه بیشن میلیار نیت حقیقی حال بکید میلیار بکشینه جوی کسی تید گم بیشن 5 میلیون 6 میلیون کسی تید که آجا آبا آدیشید که فاید یوکسا نه کامی سیدا پرسی انشالله بخیر آبا اما ده خدا بین خیلی خوشیده سیدا کو ام بی مرجع کی بفروش علاف کی شغل قریب کشان چیکا خو ده پویا خو بر لهو نکرنه بری و إجا داوود بيز عرضه خده فلوس علافي تدبي جهيد فروش أم بيجوي جنمي علافي تدبي كابدا من دبي من فروش بي وقتی anlaşma beri nabeynavatine caiz. Yani disa mezhebi İmam Hanifi fetvana da lakin Şafii, Hanbeli, Maliki fetvardır. Beri anlaşma tine be mirik cay Xudayê ke bidey. O evci bi hazır be froşa. Ev ya beri ne bicek tefrod bidemin. O bize befrod hara bize et kırım ev çakı caiz esranak. Beli. سيدا جو از كموتراپي دبينم سريس بيج باتمان ديم حياة أزوني وقت جيم دياربكر وعشان ساعدت كم كموتراپي يجي دبي قالوا اف هاتنا من باتمان دبي باتمان ديم دياربكر دبي سفري أنا مثلا وقتك سفرك هري هم حشتي ويك كيلومتر أوجي أن يعني معصمي بيت دبي أو سفري حتى باتمان ولا دياربكر حتى هرب باتمان حتى كوبريا برشر أجو درباسنا مل بر كوبريجي كالميجي قصة يعني بقصريتي والسلها بك. إذا إنسان نخواش فأنا كنا نخواشين وراها بالمال بين جوان فتواها كما مثلا ميجا خب قصريتينا لكن بجمعيتي كارم. بجمعيتي كاربك. مسألة سيدا بدأ على التلفون ما نماج بقول جي إسطنبول كلامكم خيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. قربان هذا شيء سؤال بكم. بله. عجبا
Ama nargile. Evet. He? Bale. Nargile da. Hem asli tutuyla nula tutuyla mekruhe. Ama evet hatavatına haram yoksa. Kam sida pırsı inşallah. De خود سلامتی بین خیر خوشیده. Eserco. Adana, kerem khairatın. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hocama 3 sorum vardı. 2. 3. Buyurun 3. Annemin aslından abdestim bozuluyor mu? Kimden? Kimden? Annemin amcasından. Annenin amcasından, evet. Evet. İkincisi de bacım görümcemin oğlunu emzirmiş. Benim abdestim bozuluyor mu? Bacın görümcemin oğlunu. Yani bir çocuğu emzirmiş diyelim buna. Evet. Yani onu diyelim. Üçüncüsü de Müslümanlar kıyameti görecek mi? Evet. Müslümanlar kıyameti görecek mi? Soralım size inşallah. Tamam. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Böyle Seyda. Seyda go segede meçhibun her seci mirne. O te çebuni peve. Dibe bediya ko çiğ pidekam xavnaman ditiye. Yani ditiye bilmirin. O her seci tekrar bir var. Evet. Kerem Seyda. Yani xavna ditiye xud alan pevler nişanı xavna rastır ketiye. Xavl binire yani Peygamber Aleyhisselam ve de ahir zamanda ve hemen yani per hendik xavni Müslümana derek derir kevin. Evet tabi rast. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Huda Azze ve Celle dibe mesela pişti vahide mübeşşirat. Beşşir yani insanı istikbala konuzane. Sıvayı çöre seri merib salkini çöre seri merib zane. Dib xavna hinki xavna hene ekseri xavna rastır. Yoksa insanı rast kobe, insanı bir takva ve taat ve bir ibadet ve ilmeycbe xavniye hemen tabi rastır. İlk birek yusadit ve xavniye de rast. Böyle Seyda. Seyda go henek hadisler bastı ben دبي حشر بريا تماشا كي مثلا بانقي دبي هناك قلت يا مرة براش بانقي بكشينه قرديه جائزة قالوا سياد بيتشي أنا وي پر خوش أكنيم بو قو برا مرة بكشينه بني برا مربش بانقي بكشينه وبانقي مثلا هنكي أنا ودين تي ديانات زفات ودا جبو خاطر بعد تقولوا قاندنا كسيدا هري آخر مرة قرديش بانقي بكشينه أنا قردي حرامة فايز حرامة بيخمبري مدوي يك درهم كي فايز بخوا 36 lira zina yapke. O mesela faizi de du şirke de günahı ve masne. Yani fetva ettinler. Fetva ettinler. Lakin mesela hinki şeklenen ne faizin bankada ben faiz. O ayrı şey. Yani ayrı. Yoksa mesela vakta ku para de ana de بدين قوني سالكي مثلا داي حزارة داتا بيشتي سالكي وداي حزار من قيمته ويشكي هاد ناي حزار كي زيادة بدي إمام يوسف إمام مالك وفتوى دانا يعني دائرة بريمتي قيمته ومحافظة بكي أبدي هو يعني هو يقصد فايز رئيس فتواتنا إيكو بدأجي بي كافر بنعوذ بالله بالنص القرآن الكريم خداد بين لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أجر كونوا أنسى ترك فايزنا كان خوش حرب خداو رسوله خدا را حاضر بكن يكي كره بالفايز حلاله لكن هنكي دبي أفلان تجي نه فايزه نه فايزه وباشا أنا يبقى جهر كاري رئيس بفايز أنا البنك فايزي ده kar diye tişkitine. Güç faiz. Her cebe faiz. İngilizlerin ne faiz? Evet, nacinek mamale o faiz ne yüz bin kar. Yüz bin kar. Usaj yani. Böyle faiz de ne faiz çünkü de nema. Navede son Peygamber Aleyhisselam'ın da ahir zamanda. Evet hinki nave faiz de giskin bir navi zuhun. Evet nave mesela içki deyin bira. Ya hinki nizam çiğ deyin bu kadar halal gün bu. Müsaade size de telefonu mesela mı bugün? Diyarbakır kelam khairatın. Bale aleyküm selam Kerem Key. Hocam Medeni hocamıza 2 tane sorumuz olacak. Evet. Birinci sorumuz şu şekilde. Mesela diyor ki insanlar mesela evli yok fakirdir diyor. Faiz alabiliyorlar. Bu faizi mesela neye göre mesela yani hadise göre midir? Bu kim diyor fakirdir faiz alabilir? Valla bunu bazı müftüler hocalar bunu fatva veriyorlar hocam. Tamam bu bir. İkincisi de bazı hocalar da diyor ki kesin Hazreti İsa Aleyhisselam gelmeyecek diyor. Böyle. Yani bunu Buhari'de de bir hadis kesin vardır. Gelecek diyor. Evet Sayın Hocamız soralım size inşallah. Hocam hayırlı yaşamlar. Allah'a emanet inşallah. Cumhurşe kerem kavim khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.
سيدا أبتسم بروموسيون إشكال حلال حرامه ما إيش بتجا سر بروموسيون ما تجا خبر ده قيد وداي نكديه والله تبى خربان بو من الجبري كم انت سيدا برسن إن شاء الله تمام أما هذا خدي من خوي خوشي عليكم السلام سيدا ده ماما ما بينجر من برسام قدي إن شاء الله دبي حديث حشر الأرض الشامية حديث راس حديث هي حديث ويجي يعني حسنة يعني الأرض الشامية خويت على أبدين يوم تبدل الأرض غير الأرض خويت على عز وجل وقت يا مرة فان ستيركا وروجو مثلا ستيركا نكون مليون جار الدنيا ما أصلا تبدل خويت على في أوي وجمارات الدنيا جدني خلقتك لكن حشر جيك أرض الشامية دوي تخمين يعني عند الدنيا كده منها سوي دي سأب الدنيا به لكن خلاص تبديل ده قشتك يعني حديث هذا بيقول الأرض الشامية بجي حشري جي فتنة وفجور حتى سفيان لوي ظهورك حزري مهدي لوي ظهورك يعني. زاد بقى أنا فتنة تسوي الشامية شيء ميجي ما بترسم الدوامي بهذا اليوم حشري يعني أنا بلكي أب بشر سر سفيان بهذا الدجال بله سيدا سيدا جو تدري مأمور بانقا هناك فرد خا حسابي وان بله جغيني معاش دبيت بكشين سدين ذا شغل براجي كسمشتكي جغيني معاش فيها اكيد خا حساب يعني اوجي حبوك حيلكيه شو مأمور بكشين اوجي براجي كسمشتكي فايز لي دبي قالوا فيها شويه يعني دولة بانقا بانقا سيدا أنا بانقا جيش كزميجش بانقا لنا جايزة نانا ايه قد قريجا ها ايه قد قري نكشين سيدا ناقرة بكشينة نا وار سيدا أنا بانقا وقت معاش دي إنسانا هري مليار نيفجي دخوي درات حسابي وي بري بانقا يعني بريوي نا بريوي بري بانقا دي برا يدك لو درابه اشتر لازم مش غير بكشينة وي بريجي وقت تكشان همن yüzdelik uygulamak istiyor. Faizi ne faizi? Haram yani. Böyle şeyler. Sen o nargile çavayı? Nargile civek çıkarıyor. Eğer çıkarıyor haram be, haram be. Halal be. Dayı cami ve mekruh böyle kararı koydu. %90 alimlerin haram lakin ne harami ki bu savak. Böyle içki falan yani. Sen o annemin amcasının ablasının bozuluyor mu? Bozulmaz. Bozulmaz. Evet. Benim bacım diyor bu çocuğu emzirmiş. Evet. O çocuktan benim ablasının bozulur mu? Bacısı. Yok. Şimdi sen onun teyzesi oluyorsun. Yegeni oldu Seda. Seda dedi ki Müslümanlar kıyameti görecekler mi? Şimdi Müslüman asla olan görüş yani kıyamet kopmasını görmeyecekler. Yani bu dünya kafirlerin başına kopacak ama kıyamet mesela ve nefika fi suri feyzan min ecdas ile rabbim yensilun nefka sur üfürdükten sonra herkes kalır, herkes görecek. Ama mesela dünyanın yıkılması İze semanın fatırır, ize kâkibin tesaret birçok alimler diyor bu kafirlerin başına yıkılacak Müslümanlar değil. Size o fakirler faiz kullanması caiz midir? Yok. Şimdi zaruret olmasa o da hayati bir mesele olur. Şimdi zaruret de böyle bir şey yoktur yani. Zaruret olursa kullanabilir. Size o İsa Aleyhisselam gelecek mi? Şimdi İsa Aleyhisselam'ın gelmesi tevatürledir. İnkari küfürdür. Hatta Kur'an'da ve cealnahu ilmen lissaati Kur'an-ı Kerim diyor. İlmana alamettir. Biz onu kıyamet alameti olarak yapmışız. Bu Hazreti İsa'nın inkari küfürdür. Deccal'in inkari küfürdür. Böyle. Deccal tevatürle sarmıyor. Hazreti Mehdi'den ihtilaf olmuş. Bazıları diyor yani çoğu hadis sahih değildir, kat'i değildir. Promosyon diyor ne yapmak lazım? Promosyonu aynı zekat gibidir. Fakir fukarelere yahut böyle medreselere yani umumi istifade edilecek yerlere verilmek lazım. Size çem persevranız vanacı bu kadar bir önemli hafta var. Selamünaleyküm hocam. Bankadaki paranın aleykümselam. Banka telefon uygulaması üzerinde altına çevirsem ve altını para çevirsem caiz midir? Eğer gerçekten onun hesabına girse caizdir. Parasını caiz. Altına çevirse gidip altını ver. Gerçekten onun hesabına girmişse demek bu devir olmuş. Devri hükmüdür. Bu caizdir. Tabii okey. Gene sormuş. Siz ona cevap verdiniz. Gerek yok. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Okul okuyan öğrencilere zekat vermek uygun mudur? Şimdi okul okuyan bu fenni ilmleri okuyan eğer şeyi olmasa yani farz-ı kifaya durumda olmasa caiz değildir. Şimdi mesela doktorlara kesin ihtiyaç var. Mesela doktor kadınlara ihtiyaçları var. Bazıları o ihtiyaçtan dolayı okusalar zorunlu olsa yoksa keyfi olsa şimdi herkes kendine için doktor oluyor. Şimdi onlara zekat verilmez ama ilmi Arabi okuyanlara zekat verilir. Yani. Hayırlı geceler hocam. Hocam maddi imkanımız olmasına rağmen annem hacca gidelim dediği zaman babam şimdi değil diyor.
Herhangi bir engel de yok. Evet. Annem de bazı sağlık sorunları var. Bu sebepten ötürü daha sağlığı yerindeyken gitmek istiyor. Hocam bize ne tavsiye eder? Şimdi bu bir ana eğer onun şahsi mali olmasa zaten hac onun üzerine farz değildir. Evet. Yani eğer kocası onu kendi maliyle götürse götürebilir. Yoksa onun mali olmasa onun üzerine vacip değildir. Evet. Ama mesela erkek üzerine mali varsa hac farzdır. Farzdır. Bir mezhepten başka bir mezhebe geçiş nasıl yapılır? Şimdi eğer oyuncak gibi olmasa insan yani şeyleri bazı meseleleri her mezhebe taklit edebilir. Evet. Bu mezhep imamları hepsi de haktır. Hepsi de bizim imamlarımızdır. Hatta İmam-ı Şafii diyor men kallede alimen lakiyallahu salim. Kim herhangi bir alime taklit ederse salim olarak Allah'ın huzuruna gider. Size diyor hocam sefer namazına ikindi takdim yaptık. Evet. Kasır olarak kıldık. Eve geldik ikindi vakti daha bitmemiş. İkindi olmuş ama bitmemişse daha. İkindi olmamışsa zaman Olmuş, namazları kılmışsa yani velev olmamışsa da velev ikindi olmamışsa mesela seferdeyken mesela Kıldı. ikindi öğle üzerine getirdi. Tamam. Öğle ile ikindi kıldılar. O evine gittiler daha öğle vaktidir ikindi olmamış. Namazları kılmışlar. Onlar üzerine bir şey yok demektir. Evet. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Yani tehir de yapsa da diyelim öğleyi ikindi tehir etti. Geldi daha öğle vaktidir. O zaman öğleyi kılması lazım. Vaktinde kılması lazım. Tehir etmemesi. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Eşim geçen yıl hamilelik nedeniyle oruç tutmadı. Evet. Şimdi de yeni doğum yapmış ve emzirdiği hiç tutamıyor. Ne yapalım? Şimdi ne zaman iyileştiği olsa o zaman şeydir. Kazadır. Kefaret de fidye de yoktur. Yoktur. Allah Teala size Xuda razı ve inşallah. تماشاوان هجا میشه جهان داره برنامه خواه هفته که دینا بیند خیلی خوشیده و خود سپیر رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته